Mihaila Lalolakosa, njegove brate in sestre bolj kot ocene v šoli zadnje časa skrbi, ali bo njihova družina preživela zimo na toplem. Τη θέρμανση, πιο πολύ το χειμώνα υπάρχει λίγο θέμα που δεν έχουμε πετρέλαιο. Zaradi finančne krize se je plača njegovih staršev močno znižala. Zato družini pri preživetju s svojimi prihranki pomagajo vsi člani. Χρήματα που σας δώσαν οι γιαγιάδες για τα Χριστούγεννα, να κρατήσετε να κάνετε κανένα σφράγισμα. Πόσο λίγο δείξτε? Έχει 1-2, αλλά είναι στα Παστινάδο. Tudi v šoli so se razmere spremenile. Mihailova sestra si ne more privoščiti učnih ur angleščine, ki jih je treba dodatno plačati. Mihail je v šoli pogosto lačen. Δεν έχω αρκετά λεφτά να πάρω κάτι να φάω όταν έχουμε πολλές ώρες και αναγκαζόμαστε να μείνουμε nistiki. Kljub težkim časom pa se je Mihailu vendarle uresničila velika želja. Glasbena šola je revnim družinam ponudila brezplačne tečaje. Tako se bo končno lahko naučil igrati kitaro.